Ki pulit ke East Giant Hills hak arpun riu terik rempang, ki layok bon kurup hadu lai pusau poin sapusau gram drok heroin, na kawe kakali tata drok iwe san iwe ar, kabadon ya registration number AS28AC1046, kabawan nakalan kachar Assam, da kejingtmu ban lek syakatain lumshnong, bat kiamno ya ki arngut ki beri dan kedi. Nakaliang USP ke East Giant Hills Ugiri Prasad MIPS u pentip bakane kejing yok kurup kalawan long hadien baki bor pulit kila penjur ya kejing pahara shua kejing penlong ya ke election ha ke jela da ka penlong kejing talasi ki kali ha ki benta jong katany Umkiang. Ula ongru baki pulit ha kapor kumba shipho beje menmiet kila penyeng bat talasi ya kate ke drok bat yok kurup ya atli ki senduk sabon na ki arngut ki brio ki balatip kerteng kum udoni paya muli khat khandai snemrta ubedei na kashnong kli shnong lumshnong bat ulangki rembai arplai snemrta ubedei na ka dong dukan lumshnong PS lumshnong East Giant Hills. Hadin bala penlong kejing tes ya kini kisong bala yok kurup harengkat kejing don lang kisaki balai loj ha ke bala syam ba udei udrok heroin ubadon hadu lai pusau poin sapusau gram. Na kaliang ki bor pulit kila kurup no ya uneu drok kumju ya atali ki mobile phone bat la register case persya ya kini ki subadon keti hapo lumshnong police station kat kum ka NDPS Act bat kejing toket persya ya kini ki arngut kalaya syakmat. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.